بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, kwezi wanama watukufu mesilamu wa Komor walohon danima katika ndo na tsawanji tamkeinu ana nimdo bonze mwe Komor watukufika omhane kawaida hundunga harmaze barnamaji za hangu ngamumtosoni na humsalimuni nimwambiana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu hamadeli na kananziha tsanzoko kwa leo inunga mjohe yaban harmama daikawe madainu ngio muhimu urianise rimjuze ne zijirio mahususo harumwa za habari za husiana nezetabu za howandu wa ulanao monsiju tabu ikawo wandu wenji ngwa jusoma suala wa harumwa ikao dori wahunda wejifia rangumo biro wa serikali rangumo barini rangumo prison haina mbaba hana kwa leo inu tijitihari ya ukanga sina mada mbili mada handani nga joko kansi haruma zenyi gangi zifanyili wao hau zifanyi wao owandu waloho magobani mahususu ya moroni. Le suala la bili ngali joko kansi haruma wamfo waho wandu wa serikali kao mahususu rangunzu wani hata ngazija omwezi wabira na unurulo nuo wandu wa hisabu wandu wa timizi wane wala la dongo na nusika wafu baada yabo hale mbabi kabla ya yabo samahani ikao zenongozinu kazi jambo asha ngabo anketi zendao zilona tuhuma gebidio doba zinua jau paske banunga bajirondo ngozi njima hususu harumwandu wafarikianao ne dunia harumaze nongozinu rujizi soma suala menji yewanu olwaya yebaneza zilindi nowe njingwa mrihoka wandu warunishi hao harume yezi ebenge uskwale we nutsirengele fumvulinu holiho anketira imene na ndongozi njira ziparisa ho musizoni hunu iliri jeribenulowa Komori wajue zenongwe kaundo zijirio kabla rahane jakatsa ndisa le swala la mwalo gamjosana ni juze wajao hamade heli nazone sajana ukaya ya mfumbili jao inshallah utahala ijokaya hauna benbre mfumbili jokandele 19 juillet wonso wa Komoringo wa parwa harumwa womji wa Marseille isiwashane sha Komor rendera sherehi wazima ya sherehi ya independence ya hatu ikawo mwezi unupia wa juillet wo sherehi nduvu wa harumwa independence ebengera ngunda bosa ya kume hunda bosa ya vili za masihu ngarijoka wazima ngarombo nguri fanya déplacement rundi he Marseille ilirendera shangiro wananyasi wa hedaula haki wa mji wa Marseille yapekana madeda ula haki oketsina mdu specific ketsina titri oka fulani hau fulani rangwa nasho watu warungwa obanu ze maulida mjiniko ni rangwe mwana msho watu zetu ni fumbuni no andu wadu ngabo Fatima mzazatu Fatima halaka wandu wadu yapo pia wazimana mze watu mze militerie mwana madima fundi watu karnahu mdiwa za Said Abdillahi wandu wao pia ngamlindwao imana nyasi mhadi Said iyo feti ya hoa Komori wons shaitendelo ane daula haki ebenge wandu walindwao haruma non fruit Saint-André samahani non fruit Saint-André ngamlindwao nyonsi pia ihondo 14e 13014 Marseille non fruit Saint-André 13014 diho Marseille ngarlindwao yonge joka de le 19 de la mwezi wa juillet rangunda bosa ya kume ya mfumbili ikao de le 19 laho mwezi wa juillet rangusa ya kume za jio ngarilindwao harumaye salika unge juhundao honon fruit Saint-André rendera sherehi wazima sherehi ya independence ya hatu ngamjote adresi yabo ilo wandu piajo shinda bangabo na busi na ndongozi njiza tulabo hari yabo wandu waja ashinde wake wazima ya mfumbili kao dele 19 inshallah ta'ala ngarendele yao dokayanga mbwe barna maji heza habarizi jiroho prison za habarizi jiroho prison ba Komori ngizo nziro ngizo za ushemeza mimi ngamjorenga mfano wa mana nyasi mzima ngenje na beza ajiripia haukayatse de haruma tabuhithi bwa Komori sambiroka ya ho prison
ngabo usiku wananyasi wa ya shambrobe waparisa wajuha waparisa nkuhu kuhunjeu shango juandika ongwa uharma prison mashababi kwa jatsa wadoka nsuwa mbeba neza zidindi nebanu nabo henu siku zanongo izo mkinishi hanga zipari hano iho warenge kuhuwa tsinzi wali kwa jaka nsuwa do tsahawa juwe ya sisa nkuhu ila iho kwa jaka nsuwa do tunda banu yeheshi ya nashinu shifanyilo andobi warenge nkuhu tsinzi wali haina wakati gaba parisi wawo zenongo izo mahususu wanu androhe service penitentiary kwa tsula ojile mamadahila bahata ngabo mzima yala waharuma yemitsa mihuli ikao wahenu wakati ya jahazini ngutsore mwanu wali shawo mdahala wa hazini hendeza ho hao nguko mwema itongeza hende hata bahaba ko hao katsu jahazini nabo ngufanyo hazarumwe service penitentiary ho magobani Yabenge mimi tijani juze bana. Paske yabo zenongo sazende zirenge daraja nziro. Sirika hamba ukawa ndwende wafungwa wahukumlwa. Haini yarenda na iwa wa ulaya. Wafungwa zifungwa watowe na mapesa waje watowe. Heni hatimizize peni achililiwa. Shekaba ndwende hata homa gobani. Gabwandu alingo fanya nyigangi no wajisemyamiza wafanyoze hazi wabakimo hazini. Walona zebwati wasimizi wawatirohe. Wanzo wolane wazidi hulana. Ikawo yonde suje abilinjo kwa uyamba bani aho wando hazi wa serikali walingo fanya ze nigangi hata nusu ya hao watolwa hanigangi wadobo nze nusu warendo zirewe shangara ndisoma gobani gasina mananyasi na jabanjuzi na onesa hadisi ya uke mananyasi huo hadhulumiwa haukange na manahahe yaralwa hicho hauke manahe huo haviolewa mnamwana wa 13 ans mwana msheirewe ya violewa ni mndu wa maha 25 ya bala gari yendo mjini hao yenda ya koste gomasihu ya rengema na uo ya mtogari nyambali ya yenda hulaha nduli yenda ya mviole wa mji wa juha wa bala magari wajipua maana nyumba hao kamrala wa vanambani huja ndungu johe parisa yabo halafwe mwana woi hende haundi haruma taabu haukaya oyimwana washimvuna mbadani sikati za mbabanu mbabahi washimvuna mbadani baada yabo mbabahi nde harengwa haigozisha mvu haukaya yemri ya viole mwana woi yeuparo bushirani ohao irohe ya washili ngena mvu paske ngena mrikao hamhimilia de ufanyo zenongo zinu pia ikawe mruo yeuparo anizari yala waharmo mji wasima ya washili weide mru mwinyo msajaja yendarenga mbabahi mwana woi ikawo yotsi haki harile gari lawo iwamba bushiranili tilomro ye violeur eboro no ya tulwa ya kwatsu midamungu bo ya tupariso ayo lwaya shayambale gari litilomro halafu yondelo sababu mbabahe mwana ende arengwa na boka jakayabo shambabahe mwana de kinyume yende abala bushirani yena shimejiwahi wakati wa mpariso garini wakahumsove wa mbehe harumeka militeri iliyovwa juu kunramba wa mfagi iliye mashababi wamvuna badani watimro hicho hapo wamparisa wala mashababi warengele gari walibala wende mvunile gari lende litulomro vaheni zari holiho komplisite ya hahe holiho yimsima ya washili na yarenda shetendo ye mwirohe hala waya wenda hadisi wena woyi yarenda shetendo ya famia hahe wareja imvuna badani waja watsaha wimbabahe mwana na mfumbwa bani kwa jamparisa mbabahe mwana wai hajira ndo ho gendarmerie abili ya muroni wainizare ndambali ya hamsiso ho mahakama hende ham ndenge yabo mhezo magobani ndame hansi hiyo yene violeur haruma torture mane avoka wahe hatsa haya woimbabahe mwana viole waende ya hukumu ndo arangubo mwezo atsumu yarengwa watsomsisa no mhezate jehonde lori zambo inu kaja hukumlwa haina usikungu tswambale wongu tsosiswa ho mahakama nda hanso abata darengwa hezo ho magobani uomru ya viole wa mwana ulona wana watimizi wanena na mrumshe mwana viole wa woyerewe deja imanu ngajoka mbanga sinda hu halafuza nongozi jaze ndeska ukazako mwana nyasi uo rangu juzi katsi mfikatsi nyama homagobani haukaya harumilwa hiana hajuswa mowo
hata umuhono ahe uzimbi hata wananya waloho epepe haukeho ndi hali yo wondo wakausana wawane nae haukata la pita likajabula ya behwa lirengeze information lijaba nuri juze famahe haukaka rutujoke fami wazijua riwambi yoke manahani ikawo hafungwa mbaba wahe mana ya violewa nema na mme wamba Bushrani yalawa harumo mji wa irohe ya washili ezazo kartu ambe yafanyaye shehiana dawoyi Bushrani haumra jina kartu zamba shanga ambao kaye moto oyi harumilwa hiyana paske hata harumo mkoba hahe diho wapariswe mafusi yahe zilimu hizo do mkoba wahe mbaba oyi ya violewe mwana homagobane makati ya muso ya nizonde zensabozi loiho hata juzi ngabo ya juhamwatari ya jundabonze ya kauzingarwa irengeri kaujaba nuri juze handani ukaya wakomor ya baba heni mrulo magobani handani msanga mjauze nongozino hokayonde ejo ilo iho ngabo information razundo kaya uwandu wafanyo haziho wao ngwavuriza no zindu hunu service penitentiaire mwambiani ngabo mananyasi mzima ya la haruma yele bavula la mitsami hulimbanku ikawo heni wakati ya jahazini nguchoka na problemu za wadi yeka harantro hao ngubono hataenda ba shukuraba kikatu jahazini haina usiku ngabatsingo paruso azifusi iho magobani yendongo yorende haje yende hataba saa timambiani wapariswa nkuhunje ungabo sikwema prisonnier wa pshambrobe wa lala wajuha waparisa nkuhunje ola kuru waizingara sho watoto warenge watsinzi wapi hawali woi mananyasi woi ikawo hadhulumiwe mwanahe haviolewa mwana wa 13 ya la harumawo mji wamvuna mbadani ikawo ngarambawe faneka kwa jazijua shakari chumtani harara shangarambawo ka ye mwanahani mbaba wahe mna mwana wa 13 ndika pe ya violewa bomwezo watu murakanabo ye mwana woi ya violewa mna mwana mshewoi mbaba henda arengwa ni mruambani zari kawonde ulono mpango ataleo shanga rombo mnyezi mguru paro ndale foto la herlite banu wanduwa juo kabanunga sina nduma adui watofanya haza hao hakake jasta hiki dongo hamada zinu ye bana uo hajuswa moma gobani ngarombo mnyezi mguru kaba parsa shikali mbabi sha ngasinansu nraru nebanu ye bana wazu bilwanu wade mziro wa ujufumo hendata hazimbo mhono wanduwa ka epepe kanganyi yarunga mchujo kanyingani na telefona mlingo dunga ukamsudo dunga shekaze famizanyu zoja zimlauliani kwa joma mbiani haina mruloma gobani azidisheze hadhari wotu kangatao hara yensime nyeha haukaha lesisho koma gobani wanruwa wana maprisonnier wo wana wanruwa na hera siyo wanruwa na hakonfli wanruwa na haukaya honde hula honde hunduba dola hukazana bomfungwa bazima heni ndunga nzaregle mananya konti wanruwa na paskola hende hau balance hajaba ya parswa hula izonde zenongo za maprisonnier wo wana shadongo zokawa ndo ndata bahanga badingo fanywa nyigangi zenda ze bando ze tilo harume mikoba no tilo nsini mama godoro no pariswa haruma mahala no abonga sarma situation zero abahanga likauso baliruzi sehe genyo andu mbirlawe magobanga nyandu ndini banyo armandongo amadizo shaka zituri shangaza ukarambilo kaya wani ni wandu mloi homfanyo hazi ganyi hamado wandu walu haruma za administration zero jina wafanyao zenyi gangi heni mro ase deplasani ke mwananya heni enda konje heni aswani mbawa dea doju ngabafanya onyi gangi no atire jei shaya baki hauyarwa lalao izonde ziloho magobani leo walone bwati watwanza warohe waloma incompetent wa jenda wapo wandu wafanye zenongono wasemazi wa kensi vala ye bati ya security tiro hemfano hadis walo service penitentiaire watsoma competent litsingo hishokenu sikwe magobavu nziwa ngwanzo wafanyata watijotolo abuladi mabao wadoro azemidedezo jao vuriza kujwambe ma prisonnier wafanyoze reglement de compte ebenge mna mwana hatuoi mwana nyasi woi washimvuna mbadani wa parisi wa midedo harmo mkoba hahe iho epepe juzi wandu wa epepe ngwajwawe hadisini heli kawata wandu wa epepe wambango ndo watsaho wandu wa shambrobe wende wangale wakati wala ngaswiri wende zao msirini wende wasome hitima he hadisi ya heze ni gangi zifanyao magobani wazamba wafanya wangabo wandu walona intention holi honde zelongo za ajili zinu
ngabo wandu wa epepe wanokake rijuendera tsaho na nyaswa shambrobe ritsanganyi hebwazima rendeza tomsirini wa prison rendera bweganga la hitima laho wandu wahima hauvurisa zenyili muho magobani ndongo nziro wiwi hata gardiwa magobani nguwano no yabako magobani bokongu ndo mkata hahe mrulo magobani wangu liwa mapesa menjirana mrulo arma administration raji bokweni mru tazi wabwe kaze kuzifanyiwa yawengo oblijani kwe paria hajojo balego babire wangu ndo mikatiyo ya ulo magobani walo mranzo atemba ndo magobani yabonga oblijaja one gardia mbemba ndo yakubali yabehembe ndo magobani magoba wandu wakoko magobani wanu maprizo mama gardio magobani wala wona rolling ku haukaeka banja bange mfano hadi so magobani haubanja mvinyo ho magobani haubanja telefoni haubanja shononde heni ndushinjao magobani yabwe gardien ngebidu yake complice ngebidu ya gardien yake complice yabwe agent de sécurité ngwa koma complice yabo la bima ya service pénitentiaire wandwa pia heni mru yabo ngetungoro zio heni mru ngwa mandwa dona de la ndwa ndingo shamba bando hele bangodo wodo bitizana oms abo heni mru abongu no siziwa yabo mahala ibo pia la bima zeno ngozo zikaye ebengeri jarshe mezeban rijuzo wako morukaya izotsilongo nyangu zenongo zilo harimo magoba moroni izonongo kaonga zirisao karijalinda okondo alo yabo wenji banunga bo mnyezi mungu kao leo yinu ho magobani honga bo msihiri wanadamu wenja atwatsuka usalomi jini rambilo kango atsingola la homsiri ni hojumo tsosoma zenta subihi za kavolovolo pia zinjo magobani ye miswala kavolovolo pia endo magobani halafule wo yinu rijerundo kaya ho magobani honga utsingoda hovurizo azilimu karitu jua wanwandu wanzo wafanye wana wafungulwa karitu jua dizo za hamba wanundo andwalo naze plasi watu anza warohe karitu jua zinu reglement de compte za famille en tout cas ranguye sécurité o magobani ranguye service pénitentiaire ngani madhamana waheni ndongo haukantu jua ifuusi shafani wa shabali wa shajo magobani shoshinjiaje yekaka mtufanya control ya hezi njao nezila wao mriakanu mkobahe wamba kojaka na tambahindu nande motoi ya en plus tenas qui est malheureux woye mwana violewa wetimbu ya bidake magobani boandu we mwana wa 13 ans mna mwana ilewe violwa bo mwezo atumu yeye haparse violeur harumia udhamana ha hejungwa mba haruma udhamana hakama oneza jiriju zinsorale zenye bazile zibisiwa ulamri ya janga jari ngama naenda msisanyumanino moneza ajiri yewo na we ya parse mrushofia renge mwana ya mlazio ya tumre mabwe ya tumre mabe ya tumre mapi ya tumre mambuda shaya mhifadhi ya mbaliata ya mbeshe serikali ya gwanzima sio leo zendengizo ajalahe hende harengwa hafungwa tuwa hende hajuswa moho magobani hazilimu yotsi haki banwezi lonziro hainu siku nguto sisi wa mahakama bangondo ya hoji wa wabwanedi hainu siku kabatsubira usiku wa bure bwana weya to sisoma gobani banwata ngone mbya kane dossier hashange wa bwana ikana mwanamshe na kana mvumba bana abai shanje wa kwa mwanamme dokora mtumjwale zina ngarombo mnyezi nguna utsaha mwana woi na mtafadhal ba madahamidu wewe nde dhama na wahema gobakar na ujwa hulash benge ngojo konda do pa wando jamba ngarude yao ngaranzo kayu nude abenga bonga jo hude ya daraja inu shakuna ujoka dhamana msajajala ngonsuare ngazo dhamana zaho procureur generali Muhammad Hamidu procureur generali yabwema gobaja za tafutiha wanruende yuhanu sikoma gobanga tingovunziwa abari jeramba bano aba hamidede defanywa o magobani yabonga ona udhamana ndino de dhamana hema goba yebane mana henu wakatutso lao magobani ucho shilofanya inspection waeleza mana wango harma tindema bano wanru tindema prisonnier wendo bembu yajo fungwa janzake kero na telefoni ya do para mtu yondo bembu yajo fungwa janzake kere wa mbahindu yakaniyo ya dorumia ngondwa ho haza zenongo izo shaye dhamana da mabanga nyina ruwali wao ranguma agent de sécurité walo batiabo ranguyambilo kata ema agent de sécurité kwa tina ta siffle yotso siffle onjile ma prisonnier kwa tina yabo ngware ndao jeiko donc urkau jarambe banu kana mtafadhali banze nongozi sangaze ndao tro izo tunongora parozi shambaba hanu ma prisonnier wo wana izo si uzingeshi mahala huinji si ona ze reportage woka harmak la gangi walanda wala wadoji bwana walandu waka harma reglement de compte bonzo wa jaju ndonda ni hula ngwa wanao
walandu waja wahibila namba hindu wala lo wazima wa wana wala wa yonde ndongo dingo tabisha magardien et ma agent de sécurité wo tabia honda wabanza use hatangaboko wo hulwaya wafu na kartu zombea shaizo dezika ojiri zido tabisho wenji wa surveiller chez aferio kale wo inu nyitinde mlo naze drone jezensi zabonzi hakanga ronoze reportage harumaze ze prison kuza dunia drone gufanyo hazi nguro bangali siso hawani lirengwa nguro hindo asiso hawani lirengwa yenyinga ninendi yenunge njao jele zemitede hiyo yemana we yuhenda abo mkoba hende ya parse zifusi za zidimu harumo mkoba hiwatsu kana hindu ewe ndo beenda mtinia almuradi nga misuru keke fami yahe mana we yuweshezo rambo banu nga misuru kanga bajoso mahitini haukaze nongosi zilenge daraja nziro ebenge mtuanzani kemle harumo suje hiyo hautsahane evoluye hauke suje baka harumo hadisini vamando harumo suje abidi sujet abili bwa komori ndo kaya ngabo dossier lonziro na de dossier iwa hisabusho kaya panunga mwando aulo au makatinga liko haruma dutu ya udoha mbeba no la fuje yotsika wanyida ukasime silamu karitina droit mrado chambre efe wa fuje shoba hanura wasudi ne crime lobo nsiju ija wakate kamdu hafunga tendori juzi sa wa fuje mkomori langu hale ye curiosité hiyo mkomorate kahende tangani ifuatso nda yeuzisi ebanu akamade yebanu akana ndongo endri wo hawu yewa ababenge hamba akamade ndri ye hafundi yafanya opera ye shongulo endri mkomora hane mna ndongo uwo yongari zijuwao shaba sayinu zendongozi jatro la vima mkomoria ritsenazidi ye ndongo yodo tsahajue hema bindari yeshia wenu siku yatingo utreni neze ajali za surprise kao wenjaba hawarende handwa serikali haukeza ajaza zibiri wajatsola tushamba Abdunasiri tsola shimali ya pariso aho biro wajandu wenji wa uloao sheza jaleo zenongo wizo ye chronologie ngarishanga zao haukamtidwa zo komezraka no wa juin sumbili za kamili wandu ararwatso pariso amabinda do waili wanzuani wala wakaharuma ye plage ya moya ngene mzimola pariso amajaju moroni shazi jajuzi mwono ngabandu wa ilima aja ozempo ngazija mwanamena mwanamshe anespasi ya 24 heures wafuwa ili renderi meneza anketiri juwe eba neza zidindi eba nezirundao hindi barambilo kwa zewa hatu watsenga intinu wakaudodunga ne mchechele uleme harala hula huja ramba balangabo watoka ula ya hasumu ramba ngabo sumu komori ya wezunguli yao yomengo ni mwezi hadhari ya nzoni mrua dorenga mrua titona mrua nikamro mhono haumrua jibila mrua surtuni wananyasi ikaunga ni harimwe mbana yinu mruna fanyi hadhari bamkomori ye kanzari ngemba wakati ntinti ya fikira sha yeni kwa mhono etsobo share yeni kwa maji etsobo hano yekana hatamba reflex ya ufanya mbando ngo nguna mrehemu la Capitaine Rashadi Moroni ensu yako no maji nsu jola Capitaine Rashadi nsu jua ola General Salim antukanga bo ya paroto wasu ya uokaya kamro hani kwa maji nguno wanana butei wanu wa kristalini watiti wanu hausal sabili mruka tsobuaya hana direct ndurenge maji haya kausa jao hula hulole bushon husibonsi hu perse ani hu yafanya mango ya hufanya compression ani hu ya funyu jao hu ya sasanya uoneka kabanoro hamna dozi wa majibo baheka waro hamna maji valange jonkino kabalo ngwa serengi hufanywa perfusion vala watulamba hindu yabo mru hanse maji yoti renge ngwetswana njamba mido fanya ndini shamtsanza bakaya vana babura wasular medara jenu na rido partages experience zaho na military warelezao bahamba mruka use butei ni mwendao mu maulidani surtout nyandwa ula hakiro hunu mrienda balati tsona mru sempa basi uja wandu wenji watsori jua uri wajuao mruha yabo bolton komna majoi mrabe zaba hano babala harando ani kwa ishi manono mruna rengo wakati mruya tunde haumria tsino ya hensi shamrati tsofanya le fijo mrare ngesu mu yohano hajaza 24 heures mreshokeza kazende bawa na adamu arende hawapewu handani ngabo mzade mzwani choyu ko parwa anima ankili nguna mrehema mlazeba hanu bajema anima ankili woyi ngemkini hao kaya woyi mri akafanya hazi o service de zempo ya nzwani ikawo ngayituhumlao eshereze famiza hati juamba tsambe mwanao ngayituhumlao ka mwanadamu woyi mwanamshwatu woyi hampuazonewa
boko yeye hafahu nu Faransa yemrulo harmaye service aba saa yarenge plasa hindi abata habaha zenongo hizo ngemkini ho kazi biri mahajana yabo yo 2025 harema hapashio jahunu hafia hunu gaimkini shoka bala hampoisonewa yehamba anima ankili ya kufanya hazo service de impôt ya nzuani yo ikaya ndoma hawabira yo ya handani rija gasina mruko parwa monsieur Abdul Salami Swadihi ikao hafu hamdu wa mahashirini na mfukare gamweshele yao ikaya ndo mwezi wa juin wabira yemananyasi oyi hafariki hansi wanafukare hata mwono yemananya hafanya video hakautsaha msaada ukamba ukaka na ushinda rengo ulezi waho o wana wao bazimane fame ya hahe yemanadamu oyi hafariki wala ndola yafuma wala mananya yahe wala dola yafuma shawoyi woyi hafariko barini hakana 27 woyi mraji woyi wetsindo la yafuma armege maandamano yahe essence woyi mraji woyi ndola yendo plage ya moya yadunga nema na msheka woyi hakaya directeur régional wa he service des impôts ya Nzwani haro hayena mwana msheka yofanya hazi o haruma ya education o haruma shesu wa Shanzwani hakaya fonctionnaire wa education nationale Nzwani mwana mshe huo wadunga na wende haruma josho moya wende wa parihani hamasihu ye mwanamme haparihani hamaiti hobarini ye mwanamshe kajaka honeha haonehenso abili ikawe mwanamshe woyi ye uparwa tsimdiwaza shamjo sana ni onoba namnote Madame Hafifa Omar ikawe ibahe haparihani harme plage ya Bimbini na waka harme plage ya Moya wakawa roha harma picnic woiwa hewe mtsamdu ye mwanamme baheye mtsamdu wowa iliwa kama fonctionnaire mzima haka directeur régional mwanamme wa he service des impôts bahe mwanamshe hakaya harma senma ihonzuani hakao hakamzaze wa wanawaili haka fonctionnaire au ministère de l'éducation oanruani wa waili anespesi ya 24 heures wa parihani hamaiti mobarini wanruwa renge wadzihira malizo mgwanzao richa juzi rende riparsa mwanamme kao hakaufanya hazo service des impôts ya Ngazija hafarike masihu uhondre asubuhi rijuziwa pinda la sala maiti ya fariki ya mwana mshwaha tubahe ya kakole kiwahe wakufanya haziba zima zenongo izwan radaza kabasi wanru wa bawa nketi ebanu wanru wa neza zidindini ebanu wakanda hubi eba kwa jaka wala likuambaba hanu wala mbendu wazima ye kwa jaka haruma sherehi yo hazini ye tsikole ya wapara eze ndongo zinuzi jaji emanama la jahunu Faransa wajobu anketi makolegi wafanywa hazari ma service nzima yambana espèce de 24 heures wafo wa ili yabolati meke wafanywa autopsie wandu wajwa ze circonstances zijasende zibajini haukaya banu ze habari zinu banwari ngabo wandu wadingo liswasu mu biro zelongo hizo ngazibirao harima circonstances zinji yodemane kaungari ambao wandu kao nyihanzo kansimo biro mdo fure wema gutene jau no wandu adingo jamba wafanyoze ceremony za anniversaire biro no adingo ambo kari ngwa sherehi yo mahawahe hazi ado bafanya hashifru ngari jori sherehi mruna fanye hadhari nduna rohende bwa mamkolonde alembandro vianazi nemba amfia rejei shamdu nafanya attention parce que zo ngo kastinyango wandu warumya zenyi gangata katsufa yabango ala mhoajiwe ouvertement comme ça. Donc ngabo suspicion harumaze maitizinu zitingo enchaîner zilao harumaze administration zenongo hizo ngabo règlement de compte ngabo andika wambese wakabazima wafanya mission ya ndongo ijo musizoni mdunge mharati jo balance wangi oblige wa liquide izo pia ngarambiwa ukangizo possible harumaze nongo zajiri ho musizoni hunu ye tabundo kaze famille kwa tina patience kwa tsulma ustarabu ye miji kwa tusaidia na bana andujo na famille maskini ngabo suspicion ndongo wandwende wa wasaidia haukaye maana huo ba hakafayo mji shawandu titsorenga wazi handu ambalizo mgwanzao yabo banyu abakinda nyima udunga rjohulwa pia a petit feu ija wakati wanduwa ngamina dossier banu njoka uyamba Tanzania maitintsanu zanati tiwasaulwa Tanzania en espèce même pas ya 2 mois warele hamakoboi wa hesa services za hesa hospitali za Tanzania
yo dossier costo kaunga mi prepare banu ngam jo shanga ba komori na mali zare ngwa tanga bo mzadzeni zamba banunkaya harengwa otage la pitali ye manahe hafunge omorgo katsukiru tola ngebido atwe milioni na milioni ngemzadzia libere wanabo wafanya ero do l'hôpital e dossier yamcho jaba ntsina wakati leo ya bamanzo mwambia nukabanunga sari ma problem rangonda nata bonze zonongongi zonziro ba komori kartina bo pulia ko kartina serikali da jomeri wane honda ni ketsuri wania yeboro neto shindori wana honda ningo jobonze ngarendore ulwa yapia bonzere hija yo dossier luri kaonga njomeleza nukahe ni mndungu jotabi haye ngesanjo kahambaza habari hizo shayo tsidiane hansi banule ho shamtsota mna parenthèse donc kwa manzo mweleza nukahe hadisi nyinu ya husiana neza aferi za heze nigangi no anruwa ulwa heze sumu ndio kaheni mriarengeza hadari za hahe na mrengeza hadari za hanyu haukaya zenyigangi mo biro zirenge mvu Gemkini hao kayaba hamriye tolaende haruma stage bonze ndungu fanyula ni gangi atijware je yondani gaimkini hao kayamriye tolanga disponibility ya mbandongo valange na mashuhuli haunganzo akompanye mzaza hwenda bonze ngabwenda watabonze benge kwatsi wawade wende hulendo fanya consultation ngwatsi wenda undi hana problemi kwa jakanizo ngabweka wendo reje yo hazini da hata wajoje hazine tswabili ngwatsi ngore manu wade wazimbe mindu wanjamba de watsukanizo ngabwa parisao harima biro ya haoze tirwarizo zo harima ze biro ngwa parisao zindu za mafusi na zindu zinji waula na pia animambionize kwedi ngabwa atso usiwa ukawe roha watirejei zanongo izo pia risari nikiwazo ngabwa ndu atsanza watemanye shawara mbiyao rambe ukayangwa parisao zindu zo nusiku mo biro mimi ngamweshelonga bo siku bakafe ribani yaula ministry ya biraula ye finance yambana hafanya atijimru zilimu na mwesheleendo atedeba yueke kazo abanu zenongo zonde ndongo iliyo abahago go harmaza administration uwanduanu pia ngwatsingola na hahitima na uswa hani gangi haukayangu anzawe ya roha yenda ya shuanya hau ya balamri ya roha ya tirejei haya ya roha ya balapana wahende ya behe mahala atije ngabwandika ngwa fanyo hazi ngwa rohao wanaondre baki ngwanzo abali yondoa wehensi kangwa somo maroke kajau wala horeje hajondu nyigangi zifanywa hauhenda hulabenge kajaka mwade ndondi hana complication wandao pia wasawarambia na abo ngwa certifio kaya yaonde makolegi ndo atsingo ujiru hawao wandwa hazi tina haba wanwa loma ministry watsanza warohe ngabo waze wenji ngani mwambioni ngabo waze wenji wa certifio kaya yema ministry wanu haini wakati kwa tusiuha haini wakati shokanga bajoka usiswa gouvernement oandwao pia ngwatsingo jundal mwe mijinze yiho mbuzi ngazira lwao mbe ziunga no ili wa conserve ze place yabwensi menyehe kaba numtsoka nsibanu hanyigangi ndungwanza yeri joshanga na bebo kora mbera isiwa ngutsonda hizo sha ebanu de hali yenu mkomorikati na nkili ya ufanya hazi yezinu jodoka na maishaji ni matamiti shangabo na kahambiwa kano izonongo za kaansi bagata ujosha banumba balu kumanarungu lindwabo ya sise serikali bahari banu hata ya joha mbangu sise serikali yabo wandu wala pia kwa usiu hata ngabo wapashi yao wende Pemba ngabo hata wajifunga banunga bandu ikawa hata wehifa ngwa jodo henza mobiro wabwahila mvimu banunga bandu hatari wajifunga mazi administration watiparoro hamo biro hula yabo mre hifaka na ulala ngutojokodwe mzo mobiro eyo maishendi eyo twabyendi nibo mwana mkomori ibano juzu kansinda yabo riwasulinda eyo ni yambindi yotoka kutonze ne mwana nyu yabo mbe jabala fanya promotion aheziwa balabahi katsuru maunono zanongozo pia wajiwa imo pia bwa komori kabati bahanu wala administration batonri had masahiri rango poro rango aeroporo rango armazi administration hoze import chinda hubi banata ze détournement de fonds owazibao wajautse ngwa fanyona madahilari zisparoheziwa homa hakama iho masahiri afanywao izo pia risali pararambiwa uwo msiba mziro banundu na kubadukesha jashila wao henu ndunge na riziki yengo fanya hadi mjosi ndabibo manadamu yebanu yengo swadurende womru warenga Mwenyezi Mungu amrabavuni shawarenga ugangutebezo kaulako linde riziki unikombe nduhuli ibenge kwezi nsuka mle soka ujarje jusema atsorambezo ngo hizo iluri juzo wakomori wonsipi wake hashira armaza aferi zinu ya baba heni mdu natsolo soma hene domba bahanu ngwari hifadhi bastali jokaba ninu tisirikali shawano ambikao wakansi hafanatik inde manensi bahe Mwenyezi Mungu atsorisaidia haukahenwa ndwarenga masinamu nangongoza mafiti do wazabuduo Mwenyezi Mungu kano paro kaenao nguna risisi ze serikali nubonsi hahara akabo Mungu bawanu wasijinie nti
nguna risisize serikali nubonse haraka na banunga zisikitishao imananga mina roturio kabanu hata wanuma shehi walowona o wanundo wafanya hauze ndongo zinu yuhaibu nziro ikamfano hadisi nchiso ambanda ishamba banu mrwabange mufti shabalende fanye makutubuye ni ke presida haumrwabange kadhi shabalende fanye makutubuye ni ka presida njamba dao nganamboka ngazambao kaye mafundi walo karibu no wandu wanu wanudo wadingo wafanyili ya banare ma ministry wane ma directory heni mrahana mruahahe hata ngaboko woja mobiru aruwa jambangwa wazungu wao yuani buba komori ebenga watampakanda bonga mkazovanu mswanza ni melangeze sujet ye sujet jolunga banu borjoka na mwanono gahe mwana mshwahatu yendarengwe otaje armwe la pitali ya Tanzania yalo yabo ya tolo bahari mwanahe hafariki nganzoma pesa tsoma shashi nabo wondo wawe mwana hojumabo ngarjoheleza tena ukawana wasawatimizi watano waulaya yo Tanzania wafariki wafu wazishwa Tanzania ye mapana waja Komori kabatsusi butahayar maze media hambaze problemu zirundawo uwo msiba mziro ba Komori renda makoboi renda leze banki za hewa Tanzania wasa waelewa Mwenyezi Mungu jo hukumeni mrialengensi ya tubazi nule manazirundawo dizopia ebenge ngarjoja armwe suje yoho soniho na utsaswa mahekari karongwa hajira haju baze ndongizo zolohe zaleji yabata mpaka ndabo ngarjo urejelana. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.